guys, come back to my channel. Nak tengok video yang dalam cerita Boboy, jangan lupa subscribe and like and share ke YouTube Boboy Budak Pinipin. Hi guys, welcome to my channel Boboy Budak Pinipin. Assalamualaikum guys, selamat pagi Malaysia dan Indonesia. Okey, hari ni kita mau main apa? Kaizuran yang game Godzilla vs Kong. Ni di dalam sini guys. Okey. Oh, banyak game saya ni guys. Godzilla vs Kong. Ini Kaizuran yang saya download di dalam Play Store. Okey. Homa Games. Kaizuran ada si Godzilla dengan King Kong. Sekejap dulu guys. Okay. Sekejap kasih besar suara. Apa sal? Kita dragon macam roda. Kita lawan apa ni? Lawan Mothra guys, Rama-Rama. Naga juga. Alah kecil. Nah, lawan kau. Nah. Kalah. Sudah. Pelan-pelan. Kecap ya. Kecap ya guys. Yes, I win. Penyu guys. Jom mainnya. Kereta bomba. Godzilla. Tapi jadi raksasa kura-kura saja. Zilla. Nah, ambil kau Godzilla. Kalah. Iklan lagi. Lepas tu ada lagi mau main. Okey. Masuk dalam rumah kura-kura. Monster. Ikan jurung. Baby shark. Nah, ambil ni. Iklan Lazada pula. X. I winner begin. I winner, guys. I winner. Kita mau pilih. Ada si Dragon, ini Mothra, dan ini Goku. Kenapa Goku dalam geng Kaizuran? Goku tu kan cerita anime. Saya lawan Goku.
Sikit lagi. Yes, jadi besar. Goku pun jadi raksasa juga. Yeay, kita menang. Yes, akhirnya kita berjaya. Okay, sekejap ni. Mau pilih si King Kong lah. Oi, ada Godzilla lagi. Ini King Kong dulu. Next, King Kong. Oh, gorilla. Macam Donkey Kong. Hah? Raksasa kuyo. Kereta polis. Nah, ambil ni. Nah. Rasakan. Iya. Sudah hancur bangunan city. Hah? Lazada Cina pula. Apa soal dalam game ada iklan pula? Yeah, wow. Mau pilih Godzilla. Ini ada King Kong, Godzilla, robot, raksasa penyu, raksasa kuyu. Jom kita main. Cicak. Lawan raksasa penyu. Nah, ambil ni. Yo, cow. Oh, kalah. Yes, kita menang. Kita berjaya. Yes. Okay guys, jangan lupa like, subscribe and share and comment. Bye bye guys. Bye.